Zvanična pravila fudbala. Zdravo, fudbalski navijači. Dakle, najveći sportski komentator, ja... Mik, čuješ li me, Mik, prije, Mik, javi se. Čujem te jasno i glasno, Mek, šta ima novo? Očigledno ti je glavu u oblacima, kao i obično, a? Bolje rečeno, vidim zvezde. Mek, ja sam u svemiru, širim vesti o najpopularnijem sportu zemljana, fudbalu. Mislim da se za fudbal već zna izvan sunčevog sistema. Moraš odmah da se vratiš, potrebni smo fudbalu. Fudbalu? Ne brini, Mek, Mik se vraća kući. Mik se vraća kući. Dobro. Fudbal je jedan od najstarijih i najvažnijih sportova na svetu. Je li tako? Tako je, za mene je jedini sport. Neki kažu da je nastao u Kini pre 4500 godina. Onda rođendanska torta mora da je ogromna. Carevi iz dinastije Han primoravali su vojnike da igraju suču. Suču zvuči kao nešto sa rezancima. Duhovito. Kina je dodala loptu Grčkoj koja je stvorila episkur. Episkur je postao najpopularniji sport u zemlji. Pogodio je prečku. Rimljani su episkur pretvorili u harpaston, sport sličan ragbiju. Ta igra starih Rimljana u srednjem veku je preneta na tle Britanije. Kako je nastao čuli su? Igra sa mnogo nasilja koja se razvijala do 19. veka, kada je počela da se igra kao danas. Tako, plemenita igra. Najvažnije je održati sportski duh i igrati fair. Zato uvek nosimo oklop. Svako treba da zna pravila igre. Uz pomoć pravilnika sudija iz dinastije Mek proučit ćemo 17 pravila igre i možda još poneko. Sjajna zamisao, Mek. Idemo u fantastični svet fudbala da naučimo pravila igre. Teren za igru. Zanimljivo, nikad nisam znao koliki treba da bude stadion. Prema knjizi, u kameno doba kada je fudbal postao popularan, neki ljudi su voleli terene duge kilometrima, a drugi su više male. Dede, smirite se, dajte ovo da rešimo. Da rešimo ovo. Stadion mora biti pravougaonog oblika. Da, ali kojih dimenzija? To je rešeno naučnim metodom. Odnesi to kamenje što dalje možeš, momče. Teško je čitav u tonu, ne mogu više. Ej ti, skloni se s puta, ne mogu da prođem. Ajde, Klipane, hoćeš se skloniti ili ću ja ovo morati da ostavim i odem svojim poslom. Izvini na smetnji. Ovo je jedan od načina da izbegnete marker. Maksimalna dužina stadiona je 120 metara, a najmanja 90 metara, sad treba rešiti i širinu. Baci kamen što dalje možeš. Veoma su snažni, bacit će ih daleko. Dobro, sledeći. O, ne, šta ćemo sad? Dakle, maksimalna širina će biti 90 metara, a najmanja 45. Ali za međunarodne utakmice bit će dug 100 do 110 metara i širok 65 do 75 metara. Mislio sam da su svi stadioni iste veličine. Zar su i delovi stadiona različiti? Ne, oni su iste veličine.
Deo oko gola mora biti 18,32 metra širok i 55 dug, a kazneni prostor 4,32 metra dužine i 16,5 metara širine. Šta sad? Baš sam to tražio. Vile, dođi, ofarbaj mi ove linije. Treba znati i da se linije moraju izvući bojom, ne smeju se označiti žljebom. To bi bilo veoma opasno. Da, naročito za njega. Sad je bolje. Vidi se, ali se niko neće povrediti. Da vidimo. Mora biti najmanje 12 cm široka. Piše u pravilima, Vile. O ne, sad će nastati rusvaj. Moji preci su ovo iskoristili i utvrdili krug na sredini terena prečnika 9,15 metara. Jedino mi je jasno da je ovo kazneni prostor. Udaljen od gola 13 metara, za ne? Ne, tačno 11 metara. A korneri? Obeležen je deo prečnika 1 metra i zastavica postavljena u ugao. Šut se izvodi iz obeleženog dela, naravno. Zastavica nije tu tek tako. Zastavica ne može biti bilo gde. Mora biti visoka najmanje 1,5 m, savitljiva i ne sme se pomerati. Gol mora da bude 7,32 metra širok i 2,44 metra visok. A da bi se izbegle nezgode, stativa mora biti čvrsto ukopana u zemlju. Pre početka utakmice sudija mora da proveri da li je stadion kako treba i da li je mreža čvrsto nameštena. Vraćaj moju mrežu, živog ću te odrati. Mreža, mada nije obavezna, mora biti pričvršćena da ne smeta golmanu. Moj predak je zabranio oglašavanje na terenu i postavio pravila za fotografe. Fotografisanje nije dozvoljeno. I onako fotografi samo smetaju. Pa te uhvate u najgorem trenutku i ne platiti ništa. Pravilo kaže da fotograf mora da bude van terena i ne sme da koristi veštačko svetlo. Ali ako želiš da znaš nešto više o terenu, pročitaj ovu knjigu. Mogao si to ranije da mi kažeš. Prelazimo na sledeća pravila. Lopta. Sada ćemo govoriti o lopti. Bez lopte nema fudbala. Egipćani su igrali trouglastom loptom, a Rimljani loptom od mermera. Ej, ali zar onda igra nije bila... malo više gruba. Jeste, zato je moj rimski predak, neki Justis, na nadmetanju odabrao najbolji materijal za loptu. Isprobano je sve što postoji. Megahertz, lopta od trnja, ne vidim poentu. Probaj ovo. Kakav udarac ima? Ni drvo nije dobro, uđe ti iver u nogu. Odlučili su da lopta bude od kože. Najmanje će povrediti igrače. Ali još je bilo sitnih problema. Mikrofoni, kakav promašaj. Neki Justis je odlučio da mora biti savršeno okrugla. Može li boja da varira? Najbolje je bela, ali za igru na snegu žuta ili crvena. A ko o tome odlučuje? Sudija, naravno. Dosta, ja ću odlučiti kako ćete loptom igrati. Evo. Mnogo je smešno. Lopta mora da teži između 410 i 450 grama i da bude prečnika 68 do 71 centimetra. Ne vidim jaja, ne vidim ni kokošku. Ama to su ti rimski brojevi. Težina lopte može biti drugačija samo ako žene igraju ili manja ako igraju veterani i mlađi od 16 godina. Da više odgovara sposobnostima igrača. Kada utakmica počne, lopta ne može da se menja bez odobrenja sudije. Mora li i nova lopta da se izmeri? Naravno, zato na svakoj utakmici mora da bude vaga. A ako se lopta probuši? U tom slučaju se zamenjuje. A ako se lopta probuši kad uđe u gol? Ako oštećena lopta pređe gol liniju, gol neće biti priznat. Ali ako se lopta ošteti po prolasku gol linije, gol će se priznati. Ako se lopta ošteti prilikom izvođenja slobodnog udarca ili kornera? Ako se ošteti pre šuta, udarac će se ponovo izvesti. Ako se ošteti u igri, počinje se sa sredine terena. Lopta uvaljana u blato postaje teža, ali ako nije promenila oblik, sudija ne mora da je zameni. Je to jasno? Prelazimo na sledeće pravilo. Broj igrača. Broj igrača. Idemo. Kako ti kažeš, jer ti držiš pištaljku. Moram da te slušam, razumeš? O Bože. Danas sme samo da bude 11 igrača, ali Ali Baba je igrao sa 40 razbojnika igrača. Tu ne bi bilo mesta ni za vrava. Mravi misle da su mnogo vickasti.
Zato je moj predak Mekali doneo pravilo i odredio broj igrača. Odlično, to je sad rešeno. Na zvaničnim utakmicama svaki tim mora da ima po 11 igrača. Jedan mora da bude golman. U zavisnosti od takmičenja može biti i od 3 do 7 rezervnih igrača, je tako? Tako je, Mik. Igrači na dresu moraju da nose broj, po kome se zna ko su. Pre početka utakmice sudija mora da dobije imena i brojeve igrača. Mekali je ustanovio i pozicije svakog igrača. Golman je jedini igrač koji sme da dodirne loptu rukom i samo u svom prostoru. Igrači na krilima čuvaju područje oko linija. Dobro, ali razbojniče, probaj da prođeš. Polutke su podrška krilu i centru, ako ove protivnik savlada. Zašto ga nisi zaustavio? Pa valjda čovek može da pogreši. Oni vezuju igru i pokušavaju da razbiju protivnika na sredini terena. Volim da razbijam. Rekao sam da razbiju igru, ne igrače, faul! Tako je, fair play iznad svega. Ovo će spasti dosadnu utakmicu. Playmaker dodaje loptu sa sredine terena napadu, pravi sjajne pasove svojim suigračima. On je nešto kao dirigent orkestra. Krila vode loptu duž linije neverovatnom brzinom, potom šutiraju loptu na sredinu protivnikovog gola, da bi centarfori mogli da pređu u napad. Centarfor je najistureniji igrač. To je autogol. Da, dao sam 7 golova. Utakmica ne može da počne niti da se nastavi ako tim ima manje od 7 igrača. Na zvaničnim utakmicama mogu biti samo 3 zamene igrača, ali na prijateljskim utakmicama timovi utvrđuju broj zamena i obaveštavaju sudiju. Ko menja golmana? Drugi golman? Ako su sve zamene iskorišćene, može da se zameni bilo koji igrač. Prestani da sviraš! Važi. Ali ovo pravilo još nije bilo potpuno. Neki timovi su ovo koristili. Tehnika nam je nikakva. Jedina nam je nada da povredimo protivničke igrače. Ne mogu to da radim, a? Skoro je završena. Sileđio, polomio si mi mikročip. Moj predak krstač, Mek nepristrasni, čuje za ovaj plan i odmah rešio problem. Hoće da povredi igrače jer nema pravila za zamene. Čekaj da razmislim. Tako je nastalo pravilo za zamene. Kako glasi? Ako sudija smatra da je igrač ozbiljno povređen, prekinuće utakmicu. Povređeni igrač će biti odnet sa terena i zbrinut. Samo golmana doktor može da pregleda na terenu i samo onda ako ne krvari. Dobro. Igrači koji se sudare sa golmanom mogu da se pregledaju na terenu ukoliko ne krvare. A šta ako igraču pozli? Može da napusti utakmicu. Odvezale su mi se pertle. Mogu da idem? Ostavi loptu, sada možeš da ideš. Igrač koji želi da napusti teren mora da sačeka da sudija prekine utakmicu. Ima logike. Igrač koji je napustio teren ne sme da igra. Da, dobro je u ovom slučaju. Igrač može ponovo da uđe u igru na liniji, ali zamena samo na polovini terena. Šta radiš? Ajde, momče, ne glupiraj se. Silazi dole i prestani da se majmunišeš. Ne umem da siđem. Pomoćni sudija pokazuje sudiji kada se traži zamena. O, shvatio sam. Najvažnije je upamtiti da fudbal uvek treba igrati fair, naročito kada je reč o povredama i zamenama. Namerni faulovi nisu fair play. Niti foliranje povrede i gubljenje vremena na zamene, ali neki igrači će to pokušati. Dakle, upamtite. Prvo pravilo fudbala je igrajte pošteno i svi smo pobednici. Dobro, idemo na sledeće. Oprema. Samo cool, Daso. Kakav je to fancy dres? Ja sam hipik, živela moć cveća, osjeti ritam i skloni se, zabranite bombe! Pazi kako se ponašaš, momče. Jaoj! Mislim da su ti se upleli tranzistori. Misliš da bih mogao da igram ovako obučen? Igrači moraju da poštuju standarde. Moj rođak, McCartney, 60. godina je postavio pravila odevanja igrača. Šteta, baš sam bio lep u mikrolišću. Moj predak je sudio žestoku utakmicu između divnih razbijača i mira i sloge. Sjajno, mora da je bila živopisna. O, sad sam i ja vidio malo razbijanja. Čekaj dok proverimo pravila koje određuju opremu igrača. Svaki igrač mora da ima majicu, šorc, čarape, štitnike i patike. Veš mora biti iste boje kao šorc, zato nosi sve to odavde. To je bolje. Izgledaju uniformisano, ali čekaj, crtač je uklonio svaki trag boje. O, sad je bolje.
Igrač ne sme da nosi odeću ili opremu koja može da povredi njega i saigrače, recimo prsten i sat. Traka golmana mora da se razlikuje od trake ostatka tima i sudije. Ako želi da nosi kačke da se zaštiti od sunca i rukavice da bolje uhvati loptu, može. Sudija proverava jesu li svi igrači odeveni po propisima. Igrač koji skine majicu, recimo da se raduje posle postignutog gola, bit će ukoren. Dobro, ali šta se dešava kad oba tima nose dresove istih boja? U tom slučaju gostujući tim mora da promeni svoje boje da bi se razlikovao od domaćeg tima. U zavisnosti od ranga takmičenja na majici može da stoji ime igrača i broj, a sa prednje strane grb tima, pa čak i logo sponzora tima. O, tolika trka samo zbog malo boje. Uaa! Ovo se zove malo prskanje bojom. Sudija. A sad o glavnom čoveku, sudiji. Sudija nikada ne treba da bude u centru pažnje, već diskretan dok se stara da ga svi slušaju. To su moji preci uvideli, naročito moj rođak iz vremena Vizantije, Mek Justinijan. Zašto? Vizantinci su voleli da se raspravljaju oko svega i svačega. Nadam se da su rasprave donosile plodove, ali ne gneva. O, zar vi momci ne znate za šalu? Naravno, i fudbal je postao predmet žustrih rasprava. Ovim ljudima je potreban sudija. Tačno, zato je Mek Justinijan otvorio školu za sudije, da im se jasno objasne njihove obaveze i dužnosti. Sudija mora biti neprikosnoveni autoritet čim stupi na teren. Od sada pa nadalje slušat ćete sudiju. Mek Justinijan se dosetio crvenih i žutih kartona. Pokazat ću crveni karton za ozbiljan faul. Za manji prekršaj dobit ćete žuti karton. Ajde sad, momče. Moja dužnost je da zabeležim svaki izgred na utakmici i o tome obavezdim nadležne. Sudija mora da vodi računa da tim ne stekne prednost prljavom igrom. Gledaj sad. Dolazi ovamo. Nije gol, sudija, jesi video? Faulirao sam ga. Da, ali ako igrač načini prekršaj, a lopta ostane kod igrača protivničkog tima, sudija može da dozvoli da se igra nastavi. To je pravilo prednosti. Tako je. Ali onda se počinilac izvuče. Ne, po završetku utakmice sudija može da ga kazni, čak i da mu da crveni karton. I treba, ostao bi bez oslonca. O, nisam znao da ih ima u paru. Sad znaš, jer su polovljeni. Zbog nasilja i ružnih reči sudija može igraču da da crveni karton i da ga izbaci zbog drugog prekršaja. Drugi žuti karton povlači crveni karton. Sudija može da ukori, pa čak i da izbaci igrača na klupi, lekara, pa i trenera. Može da udalji se utakmice i one koji ne igraju? Da, ako se ne vladaju kako treba. Takva su pravila. Ako lopta udari sudiju pre nego što uđe u gol, gol se priznaje. A ako sudija ne vidi? Oslonit će se na svoje pomoćnike. Sudija ujedno i meri vreme, jedino je njegov sat validan. On će produžiti utakmicu za vreme izgubljeno zbog povrede igrača ili drugih razloga. Može da prekine pa i da napusti utakmicu ukoliko su pravila ozbiljno prekršena, ili je vreme loše, ili publika uđe na teren. Najvažniji zadatak sudije je da obezbedi fair igru. Uvek će se naći neko ko će pokušati da podmiti sudiju. Takvo ponašanje je za svaku osudu. Pomozi nam i novac je tvoj. Molim, odmah ću ovo da prijavim. U tom slučaju poruka će se sama uništiti za 5 sekundi. Da, žalosno je i destruktivno. Da nastavimo. Megatastično. Prešli smo već dobar deo pravila. Ali jedno veoma važno si ispustio. Pravilo dobrog navijača. Dobar navijač mora da prođe Mik Meko kviz. Mik Meko kviz? Nešto si pobrkao, momče. Molim te, bit će zabavno. Da čujem. Prosto. Pitanjima testiramo znanje naših navijača, a oni imaju po 3 ponuđena odgovora. Nije loše, navijači, šta kažete, a? Da probamo. Hajde da vidimo šta ste naučili o fudbalu. Jeste li spremni za Mik Meko kviz? Evo prvog pitanja. Teren. Može li da se igra na terenu veličine 92 sa 44 metra? 3 ponuđena odgovora su: A, da, zato što je pravougornog oblika. B, da, zato što je skoro isto kao 90 sa 45 metara. Manju širinu nadoknađuje veća dužina. Ili C, ne, zato što ne ispunjava pravilo najmanje veličine terena.
Tačan odgovor je C. Ne može da se igra na ovakvom terenu jer ne ispunjava standarde. Znao sam! Jesam! Znao sam! Naravno da si znao. Ako ste tačno odgovorili, ubeležite sebi poen. Sad ja. Utakmica se igra po kiši. Oba kapitena kažu sudiji da je lopta teža jer je blatnjava. Šta će sudija uraditi? A. Proveriti loptu i ako nađe da je teža, zamenit će je. B. Uvažiti da je lopta teža zbog blata, oglušiti se o zahteve kapitena i nastaviti utakmicu istom loptom. Ili C. Tražiti da se lopta očisti i potom nastaviti utakmicu. Razmislite. Odgovor je B. Nastavit će da igraju istom loptom, bez obzira što je lopta teža zbog blata. Za tačan odgovor ubeležite sebi novi poen. Sljedeće pitanje. Prečka na jednom golu polomila se 5 minuta pre kraja utakmice. Šta sudija treba da uradi? A. Traži da se zameni belom trakom. Ne, to ne bi vredelo. B. Ništa ne preduzima jer do kraja nema još mnogo, a u slučaju gola procenjuje visinu lopte. Super! Tu mu treba dobar vid. Ili C. Prekine utakmicu dok se prečka ne popravi ili zameni. Kako glasi odgovor, Mek? Neizvesnost me ubija. C. Utakmica se prekida dok se prečka ne zameni. Ako ste znali, ubeležite novi poen. Ovo je suviše lako. Idemo na teža pitanja. Važi, evo. Trener hoće da izvrši zamenu, ali zamena neće da napusti klupu. Može li sudija da ga udalji? Odgovori su A. Da, zato što je trener glavni. B. Ne. Utakmica se nastavlja, a igrač ostaje na klupi. Ili C. Da, posle konsultacije sa kapitenom i dobijanja pristanka. Ovo je teško. Tražio si? Teško jeste, ali ne i nerešivo. Odgovor je B. Utakmica se nastavlja sa igračem na klupi. Da, zamena ne može da se izvrši. Morat ćeš da poroniš da uhvatiš ovaj mikrofon. Dosta komentara, momče. Pogledaj ovo. Odbrambeni igrač pokuša da obori igrača, ali napadač eskivira i postigne gol. Šta sudija treba da uradi? A. Prizna gol i izbaci odbrambenog zbog faula. B. Samo prizna gol, jer faul koji nije odmah kažnjen, kasnije ne može biti. Ili C. Prizna gol, ali ne kazni igrača jer njegov prekršaj nije omeo postizanje gola. Ipak, ne sme proći nekažnjeno, zar ne? Ne, odgovor je A. Iako za svaki prekršaj treba odmah kazniti, faul se uvek kažnjava. Bravo, Mik, izgleda si mnogo naučio. Ali kako se snalaze naši gledaoci? Sigurno im dobro ide, Mek. Ali dosta je pitanja za sada, kasnije ćemo nastaviti naš kviz. Važi, Mik, nastavimo razmatranje pravila. Dobar predlog, šta je sljedeće? Pravila koje se tiču pomoćnih sudija. Sjajno, evo mi prilike da se doteram. Pomoćne sudije. Kako izgledam? Vrlo lepo, momče, baš kako treba da objasnim sljedeće pravilo. Sjajno, stisni dugma i pusti traku. Ponekad ne mogu sam da donesem odluku. On je bio. Ti si. Nije! Ništa, nisam uradio. U staroj Grčkoj kolevci demokratije o svemu se odlučivalo glasanjem. Ko glasa u korist bogova sa Olimpa? Ko glasa za fudbalski klub Užas? Ovako nikad nećemo moći da odlučimo. Potrebna nam je pomoć. Tako je moj predak Mek Pitagora uveo pomoćne sudije. Svaki je imao zadatak da posmatra jednu stranu terena stojeći dijagonalno od glavnog sudije. Svaki pomoćni sudija ima zastavicu jarke boje kojom ukazuje na prekršaje. Signali moraju biti jasni, inače svašta može da se desi. Zastavicom se pokazuje i maše na različite načine i ukazuje šta treba preduzeti. Izgleda zbunjujuće. Gledaj, ovo je aut, ovo je ubacivanje, ovo je korner, a ovo je udarac na gol. Pomoćni sudija odlučuje i kada je igrač u ofsajdu. Podizanjem zastavice, shvatio sam. Može da pokaže i fauliranje igrača, ako glavni sudija nije video. Kakva zver. Faul, izlazi iz igre. Odlično. Recimo ako je golman fauliran pre postizanja gola, pomoćni sudija će sačekati da glavni sudija donese odluku. To nikad nije gol. Tako je. Golman je fauliran. Pomoćni sudija je video faul počinjen pre gola, te gol nije priznat. Tako je već bolje. Kad se gol priznaje, pomoćni sudija trči do sredine terena i stoji mirno dok ga glavni sudija ne vidi.
Više liče na maratonce nego na pomoćne sudije. A šta još rade? Zamenu igrača označavaju zastavicom koju rukama drže horizontalno. Šta je ovo? Elektronsko zvonce kojim pomoćni sudija glavnom sudiji skreće pažnju na previđen prekršaj. Recimo, ako povređeni igrač mora da napusti teren i kasnije da se vrati, pomoćni sudija to javlja glavnom sudiji. Zvonom može da obavesti o faulu ili zameni igrača ili bilo čemu. Pomoćni sudije moraju da provere i mrežu. Uopšte pomoćni sudije pomažu da utakmica bude fair. To je lako. Ja sam pomoćnik sa zastavicom. Bolje da pređemo na sljedeće pravilo. Trajanje igre. Imam nekoliko pitanja u vezi trajanja utakmice. Reci, momče, šta te interesuje? Znam da utakmica traje 90 minuta. Ne baš. Ništa nisam pohvatao. Moj predak Mek Pištaljka odredio je 2 poluvremena u trajanju od 45 minuta sa poluvremenom od 15 minuta. To možda izgleda mnogo, ali tim Mumija u starom Egiptu nije mogao da izdrži 90 minuta. Utakmica mora da se produži, mnogo vremena ode na vraćanje lopte. Vreme se ne meri kad god se lopta namerno zadržava van igre. Dajte da nastavimo. Mumije su odugovlačile da ne moraju da se vrate na posao. Zamene su trajale 100 godina, a povrede čak i najblaže dramatizovane su dok je lopta mnogo više bila van terena. Nešto je moralo da se učini. Dobro, odlučio sam da kaznim igrača koji namerno gubi vreme. Namerno odugovlačenje zamene zaslužuje žuti karton. Foliranje povrede je samo još jedan način gubljenja vremena i krivac će dobiti žuti karton. Namerno šutiranje lopte van terena, izlaziš. Da bi se utakmica što pre nastavila, tu je dovoljan broj rezervnih lopti i dečaka koji ih skupljaju. U ofsajdu je. Ali šta ako se faul načini u posljednjim sekundama utakmice? Može se produžiti vreme, ali pozabavimo se namernim oduzimanjem vremena. O, ima još načina. Da, više. Moj predak Mek Zviždaljka morao je da spreči tim koji je dobijao da namerno oduzima vreme. Jesi li dobro? Ako igrač gubi vreme kod šutiranja na gol, dozvolit će se ubacivanje ili slobodni udarci. Ovo nije pravo mesto. Nisi izveo slobodan udarac sa odgovarajućeg mesta, znači da namerno oduzimaš vreme, zato ćeš dobiti žuti karton. Igrač nema prava da onemogućava slobodan udarac, da svojim igračima dozvoljava da napravi živi zid. Jeste, živi zid mora biti udaljen 9,15 metara i niko ne sme da uznemirava izvođenje udarca. Naravno, ali ako igrač brzo izvede slobodan udarac i iznenadi protivnika, to je druga stvar. Da bi protivnički igrači bili udaljeni manje nego što je potrebno. Da ne bi kočio igru, golman sme da zadrži loptu najviše 6 sekundi. Ne sme da šutne loptu koju mu je dodao igrač iz njegovog tima, niti da napravi više od 4 koraka dok drži loptu. Sudija će nadoknaditi izgubljeno vreme. Ako publika zadrži loptu ili izaziva neprilike, sudija će odlučiti treba li da produži utakmicu. Pokušaj da se zaustavi sat na stadionu smatraju se pokušajem pritiska na sudiju i nisu fair. Nema svrhe, samo će sudija odlučiti o kraju utakmice. Znači, namerno gubljenje vremena je prljava igra. Tako je. Zato četvrti sudija mora da kaže glavnom sudiji koliko vremena da doda u svakom poluvremenu. I nama vreme ističe. Da pređemo na sljedeće pravilo. Početak igre. Šta je sljedeće? Početak i nastavak utakmice. Prema mojoj knjizi pravilo je ustanovljeno u igri Vikinga kada su oba tima želela da izbace loptu. Izgleda da je tvoj predak imao pune ruke posla. Još kako. Bacanjem novčića se odlučivalo ko će izbaciti loptu. Bilo kog novčića? Da, iako se danas koristi poseban novčić sa simbolom fair igre na jednoj strani i logom FIFA na drugoj. Fantastično! Kako se izbacuje lopta? Lopta se postavlja na sredinu terena, a timovi stoje svaki na svojoj polovini, ovako. Nijedan igrač ne sme lopti biti bliže od 9,15 metara. Ako protivnički igrač uđe u centar pre nego što se lopta izbaci? Ponovit će se, a sudija će naložiti igraču da se udalji. Lopta se izbacuje tako što se šutne napred. Ima logike. Čekaj, to nije dozvoljeno. Pravu si. Ne sme ponovo da dotakne loptu dok je ne dotakne drugi igrač. Ovo je jedan od načina da se zaustavi. U posebnim prilikama gost može da izvede počasni šut. Ne možeš da izvedeš udarac potuljeni, ti si trener. Ali taj udarac je simboličan.
Gost potom napušta teren da bi igrač izveo šut za početak utakmice. Vidite ovo, jednom je piknuo loptu i misli da je sila. Osjećam se prevaren. Posle postignutog gola utakmica se nastavlja izbacivanjem. Tim koji je primio gol ne može da izbaci loptu odakle hoće. Ne. Može li da postigne gol kad se lopta izbacuje? Da, gledaj kako je igrač šutnuo loptu, uletela je u gol, a da nije dotakla drugog igrača. Retko se događa, ali se gol priznaje. U slučaju nepredviđenog prekida, utakmica će se nastaviti šutom lopte sa mesta na kome je prekinuta. Sada prelazimo na novo pravilo. Lopta u i van igre. Koji tvoj predak je ustanovio ovo pravilo? Moj predak iz Australije, Mekozi, na planini. Utakmica na planini? Na tajnoj planini Uluru. Da prekine varanje tima britanskih osuđenika, Mekozi je morao da utvrdi kada je lopta van igre. Gadna hurda. Lopta je u igri od trenutka kada sudija da znak za izbacivanje lopte do zvižduka za kraj utakmice, osim kada pištaljkom zaustavi igru. Znaš neki primer? Kad je igrač ozbiljno povređen. Bravo, utakmica se prekida i ako neka životinja, čovek ili predmet uđu na teren. Utakmica se prekida i zbog ozbiljnog faula. Sudija može da prekori. Naravno, sudija prekida utakmicu i u poluvremenu. Lopta je van igre ako je izletela van terena, na tlu ili u vazduhu. Ako se odbije o zastavicu u korneru? Gledaj, lopta udara zastavicu u uglu, sudiju, stativu, igrača, ponovo stativu, golmana, drugog igrača, pa trećeg i ulazi u gol. Pogodak se priznaje jer lopta nije prešla ni jednu liniju. Ovo više liči na fliper nego na stadion. Znači lopta je sve vreme bila u igri. Tako je. A ako pređe liniju kada se vraća u igru? Posle pravilnog nastavka utakmice, iz kornera, ubacivanjem ili šutom na gol. Dobro, ali najvažnije je da se igraju korektno, je li tako? Tako je, fair play. Igra sa što manje prekršaja, to će lopta biti duže u igri, a to svima samo može da koristi. Mora da se igra fair. Da pređemo na sledeće pravilo, Mek. Dobro, idemo dalje. Gol. Gol, gol, gol! Mada odavde sve izgleda kao gol. Gol je utvrđen u Kini pre više stotina godina. Igrači su u ono vreme mislili da je gol bio šut bilo gde. Moj predak, Mek Ringagong, je znao da mora da utvrdi šta je tačno gol. Nije gol, lopta mora da uđe u mrežu. Pogledaj kako Kinezi šutiraju. Da, gde je slatko kiseli sos? Da bi se postigao gol, lopta mora da pređe liniju. Ako lopta padne na liniju? To nije gol. Prve dve lopte nisu gol, ali treća jeste. Da vidimo neke primjere. Znamo da se gol može postići izbacivanjem lopte i iz kornera. Ali ne i kada je lopta ispuštena. Osim ako je prvo nije dotakao drugi igrač, niti prilikom ubacivanja lopte u igru. Ako dotakne drugog igrača, gol se priznaje, zar ne? Da, ovaj gol je savršeno ispravan. Gol neće biti priznat ako je dat iz ofsajda. Još nije postigao pogodak. Kinezi uzimaju loptu. Ako igrač koji je napustio teren uđe bez dozvole i postigne gol, neće biti priznat. Dobro je izveo ovaj udarac. Ako se lopta rukom gurne u mrežu, gol neće biti priznat. Osim ukoliko golman rukom ne pokuša da odbrani. Igraju na prednost. Da. Ako lopta dotakne gledaoca ili strano telo, gol neće biti priznat. Ta krtica bi bila dobar centarfor, sredila je golmana. Ako su igrači odbrane ili golman faulirani, gol neće biti priznat. Imaš pravo, još jednom to pokušaj i letiš iz igre. Na kraju, gol neće biti priznat ako pređe liniju pošto je sudija svirao kraj utakmice, kao u ovom primjeru. Nije gol, lopta je ušla u gol pošto sam označio kraj, ali će se produžiti vreme radi izvođenja penala. Ako je lopta ušla u mrežu prilikom izvođenja penala, gol se priznaje. Da pređemo na sljedeće pravilo. Offside. Apčiha. Bolestan si, ne možeš da učiš pravilo ofsajda. Nisam. Popi malo čaja, preporodit ćeš se. Pazi da se ne opečeš, vruće. Pazi, vruće. Primetio sam. Na severnom polu Morževi su stalno igrali iz ofsajda da pobede protivnike. To nije sportski.
Smrzao sam se, treba ih sprečiti. Moj predak, Mek Zviždanljuk, je to postigao utvrdivši pravilo ofsajda. Igrač je u ofsajdu kada je bliži golu protivničkog tima od lopte igrača drugog tima, kao ovo je ovde. Ovde je u dobroj poziciji. Da vidimo šta znaš, momče. Kada ovaj igrač iza golmana primi loptu, da li je u ofsajdu? Ne, igrač nije u ofsajdu dok su između njega i gola dvojica protivničkih igrača. Golman se ne računa. Tako je. U ofsajdu je tek ako mu loptu doda njegov saigrač. Odlično. Upamti, ako odbrana doda loptu, napadač ne može biti u ofsajdu. Pogledaj. Igrač je primio loptu, a između njega i gola nema protivničkog igrača. Ofsajd? Pa, jeste? Nije. Kada mu je lopta šutnuta, igrač je bio na svojoj polovini, a tada ne možeš biti u ofsajdu. I sad shvatio, momče? Jesam. Ačihu! Na zdravlje. Na svojoj polovini terena ne možeš biti u ofsajdu ako ti je lopta dodata direktno kada je izbačena ili šutnuta sa ugla. Niti ako je šutnuta sa gola. A, sad razumem. Zadatak pomoćnih sudija je da ukažu na ofsajd podizanjem zastavice ili elektronskim oglašivačem, ali upamti, glavni sudija uvek ima poslednju reč. U ofsajdu si, momče. Igrač u ofsajdu neće automatski biti izbačen. Ako ne koristi situaciju da stekne prednost, sudija može dati da se utakmica nastavi jer napadač nije ometao igru. Ešiu! Na zdravlje. Istresi nos pa prelazimo na sledeće pravilo. Fauli i nesportska ponašanja. O, sad se mnogo bolje osjećam. Šta sledi? Da, gledaš faul i nesportsko ponašanje. Ovde ima više prekršaja, ali najvažnije je znati suštinu ovog pravila i samog fudbala. Svi treba da igraju pošteno. Tako je, treba igrati sportski. Bez povređivanja i vređanja protivničkih igrača i uvek poštujući odluke sudije. O, oni su divljaci. U pravu si, na utakmici divljaka moj predak je utvrdio pravila faula i nedoličnog ponašanja. Mek Sibilarus utvrdio je osnovna pravila. Udaranje protivnika, hvatanje ili guranje je prekršaj. I gaženje, pretpostavljam. Tako je, prekršaj je zaleteti se divljački u protivnika ili ga saplesti. To je veoma nesportski i loše utiče na duh svih, a i publike. Uvreda sudije je veoma ozbiljan prekršaj. Izlaziš. Sad se tuku međusobno. Je li to dozvoljeno? Nije. Napad čak i na svog igrača je ozbiljan prekršaj. Ovo važi i za napad na golmana, a pravilo je ovo moj predak iz Afrike, Mek Vitango. Udari posred srede. Nisam tako mislio. Kao što znamo, golman jedini sme da dira loptu unutar kaznenog prostora. Kada očekuje šut sa ugla, protivnik ne sme da ga ometa niti dekoncentriše. Znači nedodirljiv je u svom kaznenom prostoru. I treba. Prekršaj i pokušaj sprečavanja golmana da izvede šut sa gola. Golman može da šutira samo sa gola. Ne, može da napusti svoj prostor i izvede šut sa ugla, da ubaci loptu, čak i da puca penal. Ali golman ne sme da uzme loptu koju mu je šutnuo njegov igrač ili mu je dodata prilikom ubacivanja. Mada, ako saigrač loptu doda glavom ili kolenom, golman može da je prihvati. Sada da pomenemo prekršaje golmana. Golman ne sme namerno da udari protivnika čak ni loptom. Dok drži loptu, sme da načini samo 4 koraka. Sme da je zadrži samo 6 minuta. Sekundi. Da, to sam teo da kažem. Ako prekorači vreme, može dobije žuti karton. Jesi li shvatio, Mek? Kada pusti loptu, golman ne može ponovo da je dotakne ako je nije dotakao drugi igrač. Može da se služi samo nogama. Onda je ovo faul. Nije, još ćemo govoriti o faulu i nesportskom ponašanju. A mislio sam da nema više. Šta si preskočio? Ometanje. Pogledaj ove primere. Prekršaj je kada igrač namerno pređe put protivničkom ili pokuša da ga ometa postavivši se između njega i lopte. Ovo se kažnjava indirektnim slobodnim udarcem. Kakav faul? Ne, to je samo ometanje, kao što ti sada meni ometaš pristup kompjuteru. I tako je moj predak Mek uvek budni uveo pravilo ometanja, jer je klub osvajači bio čvrsto rešen da pobedi po svaku cenu. Jo, pazi!
U ovom slučaju izvešće se slobodan udarac jer je igrač telom blokirao napredovanje protivnika. Šta ako nema loptu kada je zaustavljen? Je li onda i to faul? Jeste, ali nije obstrukcija kada igrač svojim telom zakloni loptu protivniku. Kao ovde. A opasna igra? Sad dolazim na to. Opasna igra je ako sudija smatra da akcije igrača mogu da ugroze protivnika. Ne mora da ga udari, dovoljna je namera. Moj francuski predak, Mac Rigaudon, uveo je pravilo tokom utakmice između plemstva i revolucionara. Hej ti, sapleo si čoveka sa obe noge, je li to opasna igra? Ne, to je prljava igra. Ako udariš protivnika, to je ozbiljan faul. Ozbiljan za protivnika. Ozbiljan je prekršaj podići nogu na golmana da bi uzeo loptu ili je podići na protivnika kada je lopta u nivou glave, grudi ili ramena. Na loptu koja je ispod kolena ne sme se ići glavom. Svi ovi prekršaji kažnjavaju se indirektom. Dobro, to sam sve zapamtio. Ima li još nešto? Opasna je igra zadržavanje nogi u vazduhu kada se golman sprema da izbaci loptu ili makaze iznad glave kada je protivnik dovoljno blizu i može biti udaren. Ima smisla. Obe situacije spadaju u opasnu igru, ali postoji i pasivna opasna igra kada igrač sebe nepotrebno dovede u opasnu situaciju igrajući glavom kada protivnik ima loptu u nivou kolena. O, Pazi. pazi, Mek! Bolje da se zaštitim dok me ne kazniš zbog opasne igre. Gde si, Mik? Još nismo prešli ova pravila. Spreman sam, Mek. Zdravo, stranče. Ja sam revolveraš Mik, najbrži mikrofon na zapadu. I najtrapaviji na svetu. Na utakmici se mogu izreći dve kazne. Žuti i crveni karton. Tako je, daju se igračima u zavisnosti od težine prekršaja. Moj predak, Mac Sheriff, koristio je ove kartone da se izbori sa prljavom igrom odmetnika Pekosvila. Žuti karton se dobijao za pokazivanje nepristojnosti sudiji. O ozbiljnim prekršajima smo već govorili. Za namerno dugovlačenje i nepoštovanje razdaljina od ugla pri slobodnom udarcu. Žuti karton se dobijao za navedene prekršaje. A dva žuta kartona, Povlači crveni. crveni karton znači da igrač napušta utakmicu bez zamene. Ako na terenu ostane manje od 7 igrača jednog tima, utakmica se prekida. Tako je, a crveni karton se daje kada... A pusti ja da kažem. Igrač dobija crveni karton ako se ponaša divljački, kao ova banda odmetnika. Pogledaj ga samo. Igrač dobija crveni karton i kada poriče očigledan gol protivnika. Prema pravilima Fudbalske asocijacije svake zemlje, disciplinski odbori će novčano ili drugačije kazniti igrače koji su izbačeni sa utakmice ili kažnjeni. Tako je, shvatio sam. Mogu li ja da dunem u pištaljku da proslavim? Ha? Ne, da pređemo na novo pravilo. Zar nije vreme za drugi deo Mik Mekovog kviza? Da, momče, pravo si. Tako ćemo ponoviti sva pravila koja smo naučili. Da kažem našim gledalcima da uzmu olovke i beležnice. Možeš. Postavi prvo pitanje. Dobro. Počet ćemo sa pravilima o faulu i nedoličnom ponašanju. Važi, tako sam se zagreo za temu da bi se tranzistori tope. Igrač u svom kaznenom prostoru onemogućava gol skretanjem lopte patikom koju drži u ruci. Šta će odlučiti sudija? Zavisi koliko patika za udara. Nekima treba dati crveni karton što skidaju patike. Pošaljite ih na kupanje. Veoma duhovito, momče. Odgovor je A. Da će žuti karton igraču koji je načinio prekršaj i utakmica će se nastaviti indirektnim slobodnim udarcem. Ili B. Daće žuti karton i utakmica će se nastaviti izbacivanjem lopte. Ili C. Dosudit će penal i izbaciti igrača u prekršaju, jer u ovom slučaju patikom u ruci je sprečio postizanje pogotka. Ako ste odgovorili po C, dajte sebi još jedan poen. Dosudit će penal i izbaciti igrača. Ja sam znao odgovor, daj sad lakše pitanje. Lakše? Dobro, da vidimo ovako. Igrač pređe liniju da bi zaobišao protivnika, ali lopta ostaje u igri. Šta će sudija učiniti? Ništa, jer nije prekršio pravilo. B. Ukoriće igrača zbog napuštanja terena bez dozvole. To je previše. Ili je odgovor pod C. Zaustavit će igru, ukoriti igrača i nastaviti utakmicu izbacivanjem lopte. Reci, Mek. Prvo tebe da čujem. Tačan odgovor je A. Ne, B, ne, C. Tako sigurno nećeš pogrešiti. Tačan odgovor je A.
Ovo je u okviru pravila i vrlo često se događa. A, naravno, jasno je. Da. Samo ti postavljaj pitanja, krenulo mi je. Mnogo pošto je lopta prošla, odbrambeni igrač udari protivnika. Sudija primeti faul i prekine igru. Šta će potom učiniti? A. Izbacit će igrača i igra će se nastaviti izbacivanjem lopte sa mesta gde je faul počinjen. To je moguće. B. Izbacit će igrača i nastaviti igru slobodnim udarcem sa mesta na kome je faul počinjen. Možda. Ili je odgovor C. Izbacit će igrača i odobriti penal na drugoj strani jer je faul počinjen unutar kaznenog prostora. Kako glasi odgovor, fudbaleri? Ako ste rekli C, upišite sebi poen. Izbacivanje i penal. Moram da kažem da me ovo pitanje zateklo u ofsajdu. A, kad smo kod toga, Pravilo ofsajda. kada mu je dodata lopta, napadač je na svojoj polovini terena. Prima loptu, a između njega i protivničkog gola je samo golman. Postiže gol. Da li je važeći? A. Nije, jer ako je između gola i njega bio samo golman, on je bio u ofsajdu. Ili B. Nije, jer je bio u ofsajdu kada je primio loptu. Ili C. Gol je važeći, jer nije bilo ofsajda. Igrač je bio na svojoj polovini kada mu je lopta dodana. Izvoli, Mek. A, ni sam nisam siguran, morat ću da pogledam u knjigu. Nema potrebe, momče. Ja znam odgovor. C. Tako je. Igrač ne može biti u ofsajdu ako je na svojoj polovini kada mu je lopta dodata. Tačno, ako ste i vi kod kuće tačno odgovorili, bravo. Je li ostalo još neko pitanje, Mek? Jeste, za sada posljednje, dobro slušaj. Ako igrač u svom prostoru šutne loptu, izbaci iz prostora i tako spreči dodavanje, treba li sudija da A. dosudi penal i izbaci igrača? Ili B. Dosudi direktan slobodan udarac sa mesta gde je lopta bila kad je šutnuta i ukori igrača. Pa, možda. Ili C. Dosudi penal jer je igrač koji je počinio faul bio u svom prostoru. Neće mu dati žuti karton jer je penal bio dovoljna kazna. Odgovor je B. Pošto je šutnuo loptu u svom prostoru, ne može da dosudi penal. Mik? Ne znam za gledalce, ali ja nisam dobio novi poen. Još nešto, Mek? Kasnije da pređemo još pravila prekonačnih pitanja. Zar će biti završni ispit? Nema ispita, mikrofonski debilu. Zar hoćeš da oteraš gledalce? O, ne, naravno. Hoćemo li da razmotrimo sljedeće pravilo? Da, o slobodnom udarcu. Slobodan udarac. Pogledajte, kakav fudbal, kakva kontrola, kakva izdržljivost, kakav talenat. Izvoli, Mek. Da razmotrimo pravilo slobodnog udarca. Moj predak, Mek pravilnik, ustanovio je ovo pravilo da klub opakih spreči da naprave faul i prođu nekažnjeno. Ovi igraju prljavo i dok vežbaju. Ozbiljni prekršaji kažnjavaju se dosuđivanjem direktnog slobodnog udarca protivniku, a manje ozbiljni indirektnim slobodnim udarcem. Ovo znači da se gol ne može postići iz samog slobodnog udarca, loptu mora da dotakne drugi igrač pre nego što uđe u gol. I nikoga ne sme da udari, ni protivničkog golmana. Ako udari bilo kog igrača i uđe u gol, gol važi. Da pokaže indirektan slobodan udarac, sudija drži podignutu ruku dok loptu ne dodirne drugi igrač. Kada je direktan, igrač može da šutne na gol bez da lopta dodirne drugog igrača. Znači to je slično penalu. Da! Protivnik može da pokuša da blokira direktan i indirektan udarac formiranjem živog zida 9,15 metara od lopte. Ali ako igrač napusti živi zid pre vremena i krene na loptu, to je žuti karton. Igrač koji pokuša da dekoncentriše igrače koji izvodi udarac isto će dobiti žuti karton. Znači lopta uvek mora da bude toliko udaljena. Ne uvek. Manji prekršaj u kaznenom prostoru nije penal, ali će se indirektan udarac izvesti sa tačke najbliže gol liniji i mestu na kome je prekršaj počinjen, što može biti manje od 9,15 metara od gola. U ovom slučaju igrači će formirati živi zid na svojoj gol liniji. Dobro, shvatio sam, nastavi. Faul nad odbrambenim igračem u njihovom prostoru kaznit će se slobodnim udarcem. Još nešto? Protivnički igrači ne smiju ulaziti u prostor dok se udarac ne izvede. Ako lopta ostane u prostoru, udarac će se ponovo izvesti. Ako igrač koji izvodi udarac šutne loptu u svoj gol, a da je drugi igrač nije dodirnuo, ovako... Kakav šut?
Ovo je pravi bumerang. Nisam verovao da je izvodljiv, osim u crtanom filmu. Je li tako? Da. Hteo sam da kažem da gol nije priznat i da će se igra nastaviti kornerom za protivnika. Da, vidim. Šta radiš, momče? To je neki novi ples, a? Dakle, ajde, nemamo ceo dan. Penal. Penal je uveo moj predak Mac Pamuk. Još u vreme industrijske revolucije, da spreči ujedinjene eksploatatore da fauliraju u svom kaznenom prostoru. Zato je uveo penal? Da, kada igrač faulira u svom prostoru tako što recimo saplete protivnika. Zaustavi i premotaj. Vidiš, nije bilo prekršaja. Ajde jeste, počinjen je izvan prostora. Nije važno što nije bilo kontakta, namera je postojala. Zato je počinjen faul. Odbrana je bila na liniji, a linija je deo kaznenog prostora. A, tako. Penal se dosuđuje za svaki ozbiljni prekršaj počinjen u prostoru. Recimo, za skakanje na protivnika ili ako loptu šutne drugi igrač osim golmana. Za izvođenje penala, lopta se šutira sa propisanog mesta. Igrač koji ga izvodi mora da se izdvoji. Penal se izvodi sa tačke 11 metara udaljen od gol linije, a svi ostali igrači moraju biti izvan kaznenog prostora, najmanje 9,15 metara daleko od lopte. Svako može da izvede penal? Da, samo da se to sudiji kaže. Igrač mora da se predstavi. Koji će od vas izvesti udarac? Shvatio sam. Mora da šutne loptu napred. I ne sme, nikada ne sme da je šutne drugi put dok je drugi igrač nije šutnuo. Da. Ako lopta udari o prečku i vrati mu se i on postigne gol, a da lopta nije dotakla drugog igrača, gol se ne priznaje. Tako je, gledaj sad. Igrač može da šutne loptu napred drugom igraču koji će dati gol. Tada je gol važeći. Ali ako su igrači uđu u prostor pre nego što se lopta šutne i daju gol, udarac će se ponoviti. Ali ako igrač odbrane povredi prostor i napadač postigne gol, bit će priznat. Da tim koji je počinio prekršaj ne može da ima koristi od ponavljanja udarca. Šta ako u kazneni prostor uđu igrači oba tima pre nego što se lopta šutne? Penal će se ponoviti. Ponovit će se i ako loptu udari strani predmet. Ali ako se to desi pošto je lopta udarila prečku, sudija će dosuditi izbacivanjem lopte sa tog mesta. Jel jasno sve? Jeste. Može li golman da izvede penal? Naravno. Kakva igra! Ubacivanja. Gde je sad taj ludi mikrofon? Ubacio je u gol! Kakav udarac! Zdravo Mek, hoćemo li da pogledamo sledeće pravilo? Da, jednostavno pravilo, ubacivanje lopte. To je lako, pravilo kaže čekaj malo. Uveo ga je moj predak Mekvisini. Vi, Makijavelevi prinčevi, koristite nepostojanje pravila. Držite se krilatice, cilj opravdava sredstva. Znali su kako će zaustaviti protivnika. Dakle, ajde. A? Ej, ostani gde si. Da, volao bi da ga vidim, šta će sad uraditi? Igraju prljavo. Lopta je van igre kada pređe liniju. A šta ako padne na liniju? Da bi bila van igre, cela lopta mora da pređe liniju. Znači da može da odskoči ili da ide duž linije i dalje će biti u igri. Kada pređe liniju, lopta ide igraču protivničkog tima od onog koje je posljednji šutnuo. Ubacuje se na mesto, dakle je izbačena. Svi igrači tima, pa i golman, mogu da ubace loptu. Smeju da stoje delom na liniji ili sasvim iza nje, ali ne smeju da je pređu. Kako ubacuju loptu? Igrač mora da uhvati loptu obema rukama, prinese glavi i ubaci na teren. Ne sme ponovo da dotakne loptu pre nego što je dotakne drugi igrač. Prilikom ubacivanja lopte ne može da se da gol. Ni nikako. Još nešto? Ako lopta pogodi sudiju i pređe liniju, tretira se kao da je direktno napustila teren. Ili ako je vetar odnese, protivnički igrač će je ubaciti. Ako lopta ne uđe na teren, ubacit će je igrač istog tima. Prilikom ubacivanja lopte ne možeš biti u ofsajdu. Vidiš, znam pravilo, pamtim ja to. Jeli? Uzgled, zaboravio si knjigu. Pazi stvarno, baš sam šašam. Elem, vreme je za novo pravilo. Ej, šta se dešava? Mik! Šut na gol. Ne brini, sve je pod kontrolom. Samo da ga malo čuknem. Čekaj, šta je? O Bože. Šta si to uradio?
Ovaj kompjuter, Pokvario si ga, jel? pa hteo sam da ga popravim. Samo sam ga takao. Jao! Jao! Ej, proradio je. Naravno, ja sam kompjuterski genije. Naravno, pravilo šuta na golove je moj indijski predak McCarma. Tamo je bio običaj da se za izbačenu loptu bore igrači oba tima. Ovaj će imati golemu glavobolju. Prvi sam stigao, ja šutiram. Šta? Ne, vi ste izbacili, mi šutiramo. Moj predak je morao nešto da učini. Kada lopta pređe gol liniju, a posljednji je dotakao igrač tima u napadu, udarac na gol će se izvesti od strane odbrambenog tima. Bilo koji igrač, ne samo golman. Tako je. A šta ako se odbije od golmana ili odbrambenog igrača? Onda će tim u napadu izvesti korner. Udarac na gol se izvodi sa bilo koje tačke unutar ili na gol liniji. I ovdje je nemoguće biti u ofsajdu. Lopta nije u igri dok ne napusti kaznenu liniju. Ako ne, ponovit će se udarac. Ako lopta udari odbrambenog igrača unutar kaznenog prostora i uđe u gol, pogodak neće biti priznat. Tako je. Nije gol ako lopta nije napustila kazneni prostor. A gde stoje protivnički igrači? Bilo gde je samo van prostora. Gol se može dati iz direktnog šuta na gol, ali samo u mrežu protivnika. Ne važi ako uđe u tvoju mrežu. Ne može se dati autogol prilikom udarca sa gola. Igrač koji šutira loptu ne sme drugi put da dotakne loptu dok je ne dotakne neki drugi igrač. Inače će se dosuditi indirektan slobodan udarac. Shvatio sam, Ek. Wow! A! Korner. Brzo si se oporavio. Mogu ja da savladam svaki kompjuter. Evo novog kornera. Ne vežbaj više kornere, uništit ćeš mi kuću. Evo zastavice za koji si pitao, hajde sada vidimo pravilo kornera. Moj predak, Mac Silvert, je prvi uveo pravilo udarca sa ugla na utakmici čuvara Grofova i vitezova četvrtastog stola. Bila je to teška i nimalo viteška utakmica. Bravo, Vile. Korner je kada odbrambeni igrač posljednji dodine loptu pre nego što ova pređe gol liniju u vazduhu ili po zemlji. Lopta se mora postaviti u četvrtinu kruga na strani gde je izletela, a zastavica ne sme da se pomera. Šta ako lopta izađe sa terena i vrati se? To je šut na gol i pogodak se može postići iz ugla. Još jednu stvar treba upamtiti. Koju? Igrač ne može biti u ofsajdu kada se izvodi korner, a protivnici moraju biti udaljeni od lopte najmanje 9,15 metara. Igrač koji izvodi korner ne sme da dodine loptu ponovo dok je ne dotakne drugi igrač, inače će se dosuditi indirektan udarac protiv njega. Da li ti još nešto nije jasno? Znaš sve što treba o korneru? Gol! Ura! Jupi! Šta to sad izvodiš? Trebalo bi da se naljutim, ali ti si samo mikrofon. Idemo na naredno pravilo. Pravila izvođenja penala. Sjećaš se kad sam ti rekao kako je moj predak Mek Pamuk ustanovio pravilo penala? Da, naravno. On je napisao pravila koje regulišu sve prekršaje. Misliš na izvođenje penala? Tako je, nekad se utakmica i posle produžetaka završi nerešeno. Onda se igra na penale. Svaki tim izvodi 5 penala. Tako je, na smenu svaki igrač i golman može da izvodi penal. Ali pre nego što igrač po drugi put izvede penal, Da? moraju svi igrači da se izređaju. Pravilo je utvrdio moj egipatski predak Mek Zviždaljka. Sudio je prvu utakmicu dobijenu na penale. Utakmica između Mumija i FK Atona završena je nerešeno posle produžetaka. Izvodit ćemo penale. Tako ćemo najbolje razrešiti ovu situaciju i odlučiti pobednika. FK Aton je promašio posljednji penal i Mumije su pobedile. Ako je nerešeno i posle izvođenja 5 penala, Izvodit će se i dalje dok jedan tim ne postigne gol više. kad jedan tim promaši, a drugi postigne gol, pobedio je, jel? Tako je, shvatio si. Da nastavimo. Četvrti sudija. Govorit ćemo o četvrtom sudiji. Zove se četvrti sudija i ima i druge obaveze sem da odredi koliko i za koliko će se produžiti utakmica. Uveden je u staroj Grčkoj kada je pomoćni sudija Ahil zamenjen usled povrede pete. Jedna od dužnosti četvrtog sudije je da menja povređene sudije. A, to moram da sam ja. On je zadužen za rezervne igrače, proverava opremu i zamene. Čekaj, ne može da igra u tim cipelama.
Dobro si primetio, Mik. Da, te cipele nisu odgovarajuće. Moj predak, Mek nepristrasni, je uveo da četvrti sudija proverava opremu zamena. Tvoji preci nisu prevideli ni jednu sitnicu. Tačno, ali najvažnije je da su utvrdili pravila koja moraju da se poštuju. Najvažnije je fair igra, fudbaleri. Jesmo li završili pregled pravila? Vreme je prosto proletelo. Jesmo, a sada idemo na treći deo. Mik Mekovog kviza. Pitaćemo vas o pravilima koja smo učili. Požuri, Mek, ja jedva čekam. A i naši gledalci, sigurno. Ne, jedan nije uzeo olovku. Sad je uzeo. Pitaj nas o penalima. Igrač izvodi penal, a lopta ne stiže do golmana. Drugi igrač njegovog tima, dobro pozicioniran kada je udarac izveden, ukrade loptu i postigne gol. Treba li sudija da... A. Poništi gol, jer samo igrač koji izvodi penal može da da gol i ukori igrača. B. Poništi gol i ukori igrača koji ga je postigao jer golman nije dotakao loptu. Nemojte odmah da odgovarate. Ili C. Priznaće gol jer je penal izveden korektno. Da, mada čudno zvuči, tačan odgovor je C. Pogodak se priznaje jer je penal izveden propisno. Ovde sam pogrešio. Kako ide našim gledalcima? Ne odvlači im pažnju, koncentrišu se. Hajde da idemo na prednost i postavimo im novo pitanje. Dobro, idemo na slobodne udarce. Igrač izvede direktan slobodan udarac ka svom golu i lopta uleti u mrežu, a da je nije dotakao drugi igrač. Kako će sudija odlučiti? A. Dosudit će slobodan udarac protivničkom timu. B. Poništit će gol i naložiti ponavljanje udarca. Ili C. Poništit će gol i naložiti nastavak igre sa sredine. Tačan odgovor je pod A. Svih mi mikrofona, tako je. Ne može da se da gol iz direktnog slobodnog udarca. To je jasno kada se odgovor zna. Duhovito, momče, a jesi li ti znao odgovor? Ako jesi, upiši sebi poen. Idemo na novo pitanje. Iz direktnog slobodnog udarca lopta pogodi sudiju i uđe u mrežu. Da li je gol valjan? Pod A, da, sudija ovde nije važan. B. Ne, sudija nije igrač pa se posmatra kao strano telo. O, to si ti, Mek. I onako si Škotlanđanin. Mnogo je smešno to, momče, jel? Ili je odgovor C, ne, jer bi tako tim koji izvodi udarac stekao prednost. Odgovor je, reći dam. A, naravno, gol se priznaje jer se ovde sudija ne računa. Upišite sebi poen ako ste tačno odgovorili. Igrač je podigao nogu prilikom ubacivanja lopte. Je li to dozvoljeno? Mogućnosti su... A. Ne. Obe noge mu moraju biti na tlu. Ovo je ispravno. Ili B, da, ubacio je loptu, podigavši ruke iznad glave i bio je okrenut ka terenu. I to može biti. Ili je odgovor pod C. Da, ako prilikom skoka ne pređe liniju. Znate li tačan odgovor, fudbaleri? Od A, naravno. Tako je. Da bi ubacivanje bilo pravilno, obe noge moraju biti na tlu. Tako je. Jednostavno je kad znate pravila. Na tebe je red da postaviš pitanje, Mek. Hajde. Dobro, momče. Indirektan slobodan udarac. Lopta pogađa prečku, zastavicu i sudiju i ulazi u mrežu. Da li se gol priznaje? A. Da, jer lopta nije direktno ušla u gol. Razmislite. B, ne. Jer ni prečka, ni zastavica, ni sudija nisu ubacili loptu u igru, a udarac je stoga direktan. C. Da, jer je ušla u mrežu pošto je udarila o sudiju. Sigurno ste svi rekli da je odgovor B, jer prečka, zastavica i sudija nisu ubacili loptu u igru, te se udarac na gol tretira kao direktan i pogodak neće biti priznat. Ako ste tačno odgovorili, upišite sebi poen. Bravo! Dosta je bilo pitanja. Kako ste prošli, prijatelji? Ako imate manje od 7 poena, Pogledajte film još jednom. Ako imate 9 ili 10 tačnih odgovora, nije loše, prilično ste dobro upućeni, ali ipak povremeno odgledajte ovaj film. 13 tačnih odgovora, Opa! Eksplodirat će mi tranzistori! Ali ako imate 14 ili 15 poena, znači da ste spremni da budete međunarodni sudija. zamislite tolike sudije. Fair igra. Bližimo se kraju filma. Miki i ja smo u ovom filmu govorili o svim pravilima fudbala.
Nadam se da ste pažljivo slušali treneri, sudije i navijači širom sveta. Trudite se da uvek poštujete ova pravila. Sva pravila imaju samo jedan cilj, najvažniji da obezbedi fair igru. Bez fair igre nema fudbala. Tako je. Hoćemo li reći 10 zapovesti fair playa? Hoćemo. Napisao ih je Obi Mekatobi, moj daleki rođak. Ovo je fudbal s drugog sveta. Nigde ne vidim tvog rođaka, Mek. Bez brige, evo ga. Ovo je Obi Mek. Ne sumnjam sa tim dostojanstvenim vrkovima. Pomisli, Mek, da se nisam vratio iz svemira da snimim ovaj film, još bih bio u vasioni. Mogao sam da ga sretnem. Bez brige, imam pravila koja čine 10 zapovesti fair playa u fudbalu. Hoćeš da ih čuješ? Naravno, jel tako, fudbaleri? Pucaj, Mek. Prvo pravilo je igra radi pobede. Cilj igre je pobeda, ali samo dok se igra pošteno. Lakše da igramo nerešeno, manje ima jurnjave. Drugo, igrati pošteno. Faulovi i drugi prekršaji su protiv duha igre. Obratite pažnju na zakone igre. Lako su razumljiva, a bez pravila igra bi bila nemoguća jer bi nastao haos. Pravila su tu da bi se kršila, samo pazite da vas ne uhvate. Evo šta ja mislim o njihovim glupim pravilima. Poješću ih, gotovo, nema više pravila, ćao. Poštujte protivnika, sudije, zvaničnike i gledaoce. Treba ti štap, sudija, slep si. Pardon, izvinjavam se. Ja sam Bil. Ja sam Žid. Ovdje smo da zaštitimo fudbal od prljave igre. Ne možete. Peta zapovest je prihvati poraz dostojanstveno. Sudija je bio kriv, bio je protiv nas. Tako je, ima je pik na nas. Nema ovdje mnogo dostojanstva. Šesto, zaštita interesa fudbala. Fudbal je najpopularniji sport i neka to ostane. Sedmo, odbacite korupciju, droge, rasizam, nasilje i druge opasnosti za naš sport. Ne podmićujte protivničke igrače, trenere i sudije, jel tako? Tako je, Mik. Neprihvatljivo je uzimanje novca ili poklona da bi se utakmica izgubila. Uzbuna. Uzmi novac i učuti. Osmo, pomozi drugima da se odupru pritisku podmićivanja. Misli se i na sudije i igrače. Deveto, razotkri one koji žele da diskredituju naš sport. I deseto, poštuj one koji brane ugled fudbala. Došao je trenutak da se oprostimo od naših prijatelja fudbalera. Hajde da završimo pesmom o fair playu. Sjajna ideja, Mik. Now it's time for the fair play song. If you know the tune, then you can sing along. Respect the word of the referee, cause he has a voice of authority. Fair play, fair play. Cheating is easy, but never wins the day. Fair play, fair play. It's in the rules of the game. Promote the interests of football, don't abuse the match official, treat all players equally and play to win. Accept defeat with dignity, don't argue with the referee, reject corruption in our sport, protect the name of football. Fair play, fair play. Cheating is easy but never wins the day. Fair play, fair play. It's in the rules of the game. Fair play, fair play. It's in the rules of the game. Tekst prevela Svetlana Mitrović. Tekst čitali Marko Živić, Milan Čučilović i Miroljub Turajlija. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada Umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju Prizor.